Zgrada u zagrebačkoj Laginjinoj ulici broj 9, autora Ivana Vitića, propada i dalje. Da svi stanari istovremeno kihnu, zgrada bi se raspala. 40 godina u ovoj sobi spavam, ja je nikada otvorio nisam. I umjesto da tu vrhunsku građevinu napokon uzmu u zaštitu oni koji su je i proglasili zaštićenim spomenikom kulture, u akciju je krenuo jedan umjetnik, Boris Bakal. Ovo je jedan od mojih načina da pokažem koliko volim Zagreb. S druge strane, ja neću moći ništa bez vas. Možete sakupiti sastanak i reći. Ne mrete se boriti s takvim ljudima kaj ovdje stanuju. Održavanje koncerata nema veze sa uređenjem zgrade, nema nikakve veze. Ovo što smo mi počeli danas, bismo mogli otvoriti i šampanjac, jer ja sam siguran da ćemo mi za 3 godine ovu zgradu popraviti. Tako si mi, nemoj farbat sad mijenjat prozore, jer samo što nećemo mijenjat zgradu. Vani nam je azbest, pada nam žbuka na glavu. Ljudi su stari, 90 godina imaju, hoće i oni vala to doživjeti. Obećali su nam da u drugom dijelu ove kalendarske godine 2011. kreće obnova zgrade. A do onda može biti tragedija koliko god hoćete. Ako ne želiš da te rojete. Stalno zapravo pokušavate izbjeći sukob, a da je sukob neminan. Uzima jutro za uzvrat nam